venčanja, uključujući i datume rođenja. Dakle, u Poljskoj su stvari tako rađene, ako je to tako bilo u Poljskoj, verovatno je bilo isto tako i u Čehoslovačkoj, Istočnoj Nemačkoj itd. itd. To je, dakle, okvir ovog objašnjenja, odnosno kontekst ovog objašnjenja. Bon. Alors, il y a... Predstavit sudija. Da. Imamo požar, odnosno ne pravi požar, već vežbu i trenutno se proveravaju mere bezbednosti kao deo te vežbe vatrogasne. Za sada ćemo se povući i završiti sa redom. Ukoliko nam je dopušteno da se vratimo, nastavit ćemo sa radom i raditi do 1:15. U protivnom ćemo nastaviti sutra. Radi se naime o tome da imamo požarnu vežbu i ne želimo ovde da izgorimo, jel? Idemo na...